Oh, come on. Beli-beli kapak balu na pasti ya. Tipu kak. Tako. Hey, Wah, apa tuh? singa ka sapo yan. Ayo tuh. Di sapo na pabebe ka pun na ano, pabalu-balu sa. Ala, tuh yang magi ka. Penuh din rin 2 kilo wali. Si kumani dati gagamacin ning uruntu, papasemanan. Pagbalu dong atau iko sapo. Mahal ng kapak balu daw mo sapo. Manesta ini gaga macam ni pak ladang. Apa sih kau ladang? Na, yaman babuang sapo na sa tay macam ni. Ya, apa sih? Ini si kaya. Magi lupa je sepet dong. Coba eh. Coba nih. Apa sih pak je? Apa je apa sih? Ayo apa sih? Sige, pangkota saya di sapo eh. Iya. Yan na so. Bahan lah sih. Bahan lah. Mai ka? Tanggal asik dia. Mai ka? Kata janji na lagi na terakhir ko tanggal asik di sapo pagajian. Oh yudi. Astaga. Astaga. Ayo. Lupa ai. Aku gaya na. Hubungi. Hubungnya puro balo HP ku. Oh mati nih. Barang mau ngel ladang. Ya, na kenal lagi. Nanti gak ka macin ni pai. Pajah ni mati ni. Kami kan yang gue tema kan. Lehan na segala. Kargar. Bukan siapa? Kenapa sapu? Lalu nu Andre. Nah, dong ke rumah dulu. Merukai. Dapatlah. Kalau orang tu, Dek, pandai sempat kena coba. Agak rasa. Oh, iya kau sapu. Iya, pataki dia. Ada siapa kau? Dek, bendera-benderanya. Dia solo yang nak emosi. Bunti ke apa? Oh, Betul, karena masih kau ada beneran. tadi mah korban setuju ku yang kalah wai. Tersendak tawa nak. Sudah, kalau kengili nak. Dek, sapu ya he. Engkau jangan cerita lagi ya. Bisa dah tak? Janji pura taruh biasa. Makanya engkau taruh janji. Ngerang-ngerang nyerot tu na bulan-bulan tu Pak, boleh lot tu adi. Tete ko boleh pa itu. Iko, kira he. Balikan he. Boleh ka beli buah-buahan 2 kilo li tiga macam ni jaro. Oh salamat to. Ini ka Pak Balu salah. Iko salah, Pak Mister ka kada ladang lo kan li. Apa maksud tu ni macam ni? Kakak ada macam ni. Ya dah tahu, coba-coba deh apa macam ni. Pokoknya hati kan janji Allah. Ya, apa lagi cerita. Mengerah tu tanggal atau makanya kalau terakhir tanggal asi akan ya. Oh, ya sapo, pengeran nih. Bang. Berapa tahun itu janji? Garo. Mana sapo, Pak? Jangan pusiku, Pak. Sebenarnya nanya dompetku. Dikasih dua alasan. Kalau nang dompetku, agi-agi Lukman ke rumah wajar ko. Benci we kalau. Tania mah. Baik kalau ngeliat tuh kok pada buat kurang komandre. Oh, di paku kan di paya apa. Ko janji adalah hutang kan. Ada usaki ko di tepati kan. Dek, ya naro, na usapin dompetku. Kalau ke dompetku traktir metu, kong kino jauh Pak. Sekali sana ko 2 juta. Itu tahu nggak? Iya. Oh, bukan siapa ya? Bani, kubara aku ini untuk mandre ki kami langsung dua. Mereka 2 telur Siapa? sapu. Oh iya, kasedita. Sedita setengah. Oke. Mana tak telu 2 lah toko.
Gaduh ya. Ay, malu ka sapi pun nali. Itero. Weh, nali masuk buto umi hai. Pareho ko natin ba? Di kami may kamutaro sa po dompet no. Paolo na isa tu di mo sampai. Bruh. Oh, buntu-buntu motor tani eh. Tak kena berubah. Apa dek sempat utaro sa pupunray na. Siapa ini? Ini aku. Pada pala. Sumpah, pada sa ikut itu kan. Bonk, bonk, bonk. Mana aku itu? Kereng ka babuna ni kalau. Huh? Masa pacu pami ka apa? Bonk. Wah. Bagi lo ke rumah. Apa? Ni nama. Boleh masuk orangnya. Ibu selesai ya. Oh, pulangnya Lena. Iya terus ikut. Bruh. Tiga dompet tuh. Anu itu. Oh, barayan sa po dompet ni. Wah. Ada dompet ko ya. Huh? Alay. Nakaruntuan dia. Wala lang ngidin rin. Kaya dompet ko pag ito. Iga pa dompe. Buka, kita kayo isa lang. Masalah di 2 juta yung sa dompet ko. Sa 5 dompet ko pag kumito. Iga sa sapo. Hey, iga pa asang yang anas mo. Bruh. May isa mabak sa sapo ya. Foto na. Betul na. Makan. Ba. Dompet no sapo. Berarti ano, untuk pa sapo di. Oh, manas tadi. Bakit Apa mo foto naman? lu kero? May din lang mga kuy. Bonk. Masalah na 2 juta lisan ni pasti mo alay. Wah, lima semut Tommy. Beli-beli ko pasti. Bawang yang ko tago. May tamat ni ko si matamat beli matoko. Iya. Pero nampa sapo, apa kore. Anu yang ko tayo di janji mi bawang. Di sapo. Oh. Aga. Apa ya dan rentok kan tak yang peta. Bruh. Tatin. Man rasa no. Kapusisan itu. Makasih PMD lo kana. Ay susuna. Ay mana kalau sudah dari masuk bumi. Pakai siri-siri na tempat ko na din na. Bruh. Jadi akan apa yang mau traktir kaki ay. Matu pasti sapo. Dia sapo ini pa traktir. Iya. Kahe. Aja sapo pa no pas itu. Sapo supaya pajak ko matempo-tempo. Ano mo pa eh? Ano mo pa?